علي حريري ويكيبيديا علي حريري علي حريري انكو علي حريري زاين 1009 انجي ده جولي مرگ مرن 1077 انجي 78 نویسکار و هلبستفانکی کلاسیکی کردیه وقتا دولتا مروانیانه جیانا علي حريري علي حريري بأصل خوا شمزینایه او د سالا 1009 انجی 1010 زاینی ده هاتیه دنیایه دیروکا هاتنا ویا دنیای هر بها 2000 تینه سرزمین لحرما کو لی بویه د دماوی ده باندورکا مازن یا وی هبویه جبرکو او باندورا وی به خوره پر پیشکفتنان جی دینه دوی دمه ده لکردستانی مروانی سردست بون مروانیان دولتک کو هما بیجه هبونا کردستانی همه خستبو ناوا خوده آوا کربون به وی اگره ده دما خوده وان پر پیشکفتن جی دانه چیکرن مروانی ده دما آلی مروان جیرا آبو آلی بین مروان جی دیگوتن دما خویا زیرین درباستکه دوی دمه ده خورد به پیشتکوه علي حريري و مالباتا وی ده دما خواه ده لحرما خواه بحیز بون او ده ناو مالبات ده جه بچوکاتی دست به خواندنه دکه و حتی که مزند به جی خواندن باش و قانش وردگره به وی اکی را ایدی مزند به دوی دما وی ده پر پیشکتن هنه هن هیریشن لسر سر مروانیان وان جی کال دکن دوی دمه ده مروانی جی لبر وان هیریشن لبر خوددن مروانی به پشکریا باوه میر زنگی به سردکون بسایا سری وی مروانی دیسا سردستیا خواه لحرمین خواه خورد دکن دماوی لشام جزیر بوتانو هولیر علي حريري جي ده وي دمه ده لجم ريغبريا مروانيانه ده وي دمه ده شام جي ده بن دست وان ده يه شام حيا دما ريغبريا كردستانيا ايوبيان و پشتر جي ده بن دست وان ده دمينه ده وي دمه ده دما كو علي حريري لجم مروانيان بو لحرمين كو قاري بو لحميان دگره دمک دچه شامه ول شامه جی دمینه بگلک زانستین کل ورن رودنه و دده و دستینه پشتکو دمک لور دمینه جارک دن فردگره و ده جزیره بوتان لور جی دمک دمینه دست به پرتوکا خویا به ناو مقامات دکه و تمام دکه پشتکو او پرتوکا خواه بداوی دکه پر ده ناو آلیمان ده دیناس کرن مروفین کو بحثاوی دکن و ناوی وی جه دیاران دبینه دیاران هنه او جه بووی اکی شمزینان و جزیره بوتان وکن ناوند جه خورا دبینه پشتکو او هر وها مزن دیناس کرن ایدی او بخواه دککو هر هولیر و بغدایی دوی حیامه ده اف هر دو جه وکا دو ناوندان بون بغدا ناوی وی مزن بو هولیر جی جبرکو ناوندکا دیروکی بو ناوی وی هبو علي حريري پشتیکو جشامه و دگره جزیره بوتان ایدی دمکه لورجی دمینه و پشت دکوه ری ده و بری خواد ده هولری لور دمکه دمینه و پر زانیارین مزن ین وی دمه ره رودنه و داخوه او آخافتن نین وی هر تم بالا مروفین دکشینه سرخواه آخافتن وی جعالی گل و گلکتین حس کرن علي حريري كو دمك لحولري جي دمينه
êdî dike ku xwe bigihîne Bexdayê, piştre xwe digihîne Bexdayê, li wir navenda xalîfetiyê hebû, ji ber vê yekê ji pir alîm û zanistên Îslamê jî li vir dicivin. Ew jî di dema xwe de ku weke zanyarekî tê naskirin, êdî weke zanistekî Îslamî jî tê naskirin. Bi vê yekê jî navê wî mezin dibe. Wî xwest ku bi axaftinê nêzîkatiya vaciyê di Îslamê de bide rûnandin. Li ser vê yekê re bi pir zanyariyên dema xwe re jî dikeve neqaşên mezin de. Li Bexdayê li navenda xalîfe jî dikeve wan neqaşan de. Bi vê yekê re tê gotin ku hin rexne jî li ser vê yekê lê têne girtin. Lê ew ji ya xwe nayê xwarê di wê heyamê de. Elî Herîrî bi vî awayî demekê li Bexdayê dimîne, piştre careke din vedigere Cezîra Botan û li ser demeke jiyana xwe ya dirêj li vir diborîne. Di wê dema jiyana xwe ya dirêj de jî li gelek deverên Kurdistanê digere û li civata gelek mîran rûdine. Bi vê yekê re hizrên wî li her derî belav dibin. Hizrên Elî Herîrî ne tenê di nav Kurdan de li herêma bigihîştî belav dibin. Ew weke zanistvanekî herêmî mezin dibe. Rêveberiya mezin têne ber wî û jê aqil digirin. Li gor rojhilatnas û kurdzanê Rûs Aleksander Çaba Elî Herîrî di sala çarsidiya Koçî 1910 zayînê de li gundê Herîrê ku girêdayî Şemdînanê ji dayîk bûye. Li gor Çaba Elî Herîrî yek ji kevintirin helbestvanên Kurdî ye. Elî Herîrî bêguman yek ji helbestvanên pêşî yê kurmancî ye. Dîsa li gor heman jê derê Elî Herîrî di sala 407 ya Hicrî de ku teqabilê 1007 zayînî dike, rehma Xwedê kiriye. Dîwana wî li Kurdistanê tê nasîn. Hinek helbestên Elî Herîrî ji aliyê rojhilatnasê Alman û Albert Sosin û rojhilatnasê Sovyetî Rudenko ve hatin weşandin. Elî Herîrî li ser temenekî 60 salî re diçe ser dilovaniya xwe. Bi qasî ku tê gotin di 1970 wan de diçe ser dilovaniya xwe. Berhem, dîwan, maqamat, çavkanî. Wikipedya çavkaniya herî mezin.